Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ate abatali basiramu kama yebazibwe mbaniriza ino abali kubana muntu w'abantu media ninze Abubakar Bogere muntu w'abantu owaimwe nga olunaku olwaleero tubitairemu engaito twasibira ku kyalo kyebeta Buserasi ekyagana mu Lukagwe Wambete mu igoloza lya Busakira mu district ey'Emayuge. Twidye okuwayaku n'abakulu abakulembera oba abatembeete isomero lya Busera Nuru Islamic Nursery and Primary School. Twidye okuwayaku nabo era kansabe mukama wangu namuse kubali tubona. Mbeya nziza Abubakar muntu w'abantu webale kwida amaina nairobozi Luwongo Kasimu hediki cha Busera Nuru Islamic ninzo omukumakuma wabanange ku Busera Nuru Islamic eryaganirwa ku kyalo kye Busera Parishi Wambete mu Busakira sub county mu district y'Emayuge Bunya South constituency etwalibwa sebo n'omukulu Idisabiri ni Honorable Isanga Lufia na Kadama era 5 ne bishop sakati bagende. Yes sebo. Kale gwano tuli ku Busera Nuru Islamic Primary School. Isomero lino lyatandika mwaka ki? Nko yanziza sebo mugeni waife onkyalire ku isomero lyaife lino. Isomero lino litandika mu 20 mulala ayo lwamagobangobana gobulwaire obwatwidira galuya obwa covid mwatandika bisa bya covid twatwiguleo nga titwidiseko kinabaawo era twajokola tuti obulwaire bweje fwe galibwawo nga tulindira omukulu batuwere karantini na lulala yataka inga 10 twabanga boliona kumwaba neisubi okuva y'omukulu paka ekyatuuka ekisera Katonda kyatusasira omukulu yegulawo officially twabanga tuira mu 2022 mwezi gwa January. Mwatandika n'ebibiina mmeka? Twatandika n'ebibiina bisatu kuva primary 1 primary 2 ekyokusatu. Bati ekirowoozo ekyo kyavaala beyanziza ekirowoozo kino kyatuva nti amasomero agaife nga ag'obusiraamu gali gatuli wala ffe beene tutambule na bigere tujja kusomera ku Mayuge Uhudi Masigidi Jami paka tutino tusomyeko idini ate Katonda awulisa omuntu ali nikyasomyeko akati bakulu bana batutwala bo musigiti bakati mu abaana mukolegana mugeme ku bana ino kya twatandikirawo okubanga tugema ku bana ife tutandikirawo okusomesa emisomo gy'obusiraamu n'agency sebo musomesa bibiri tusomesa ebintu musomesa bibiri buti ndikwenda waawo mutandise ni P1 P2 ni P3 P1 yali mu abaana bameka kisera ekyo P1 yali mu abaana baali 10 wabatola ngabo bava mwene muno mwaife mukyalo kumukemusera nebyalo bituyenenga mawu buti mpaku kwekifaani awo watambulanga ngo wali kukobya bazaire wali kolotya twasooka twaba n'olweko baana mu musigiti gwaife guno gwo mu bwaine bakati tutambule mwebeene omujja okutyama ku isomero lino lijja okubanga tumukati abaana twatandika okubanga tutambula ni kuba mu member of staff Seka Jamali Ziraba Suleiman ni chairman Ramadhani Busembatya twatandika okutambula do to do twava do to do ku kyalo kuno twabanga tutambula tuyongeza ku obonga muri bakobanga mutyawe ndikwenda awo nga tulikuba kobe bigambo ni bino bana ife mutadaga kubanga mutwala abana kayiva kalubizibwe babandi accident mu njanga baje Mayuge twigulaga isomero eliyo Busera Nuru Islamic era nifa baje okulisomesa okujja okuba abakulembeze baalyo mutuwanirire tusomesa abaana obusiraamu bututumbuke okubanga tubani ba imamu babiri aba districts mala twali tuongera anga tukola foundation ife nga Busera Nuru Islamic sebaga emisomo egitandikira nga tutambula okuva ano baje Machekyawo baje Wambete tuliko byabazaire batuwa abaana muzaire awo okoberako omuzaire kigambo kyokoba oti mubazaire benatambulamu eyo omuzaire yankoba ekigambo ekyampe isuubi nakuba nti twongeremu amaani gabawo omuzaire yankoba ekigambo nayina n'okutyama mu itaka nkweyanziza mukulu Abubakar obongo omutuuseko oli musaba mwana natuuka emawumu kyalo ebimu ebyalo bitulira inerano tuuka emawumu nakata muzeyi Umaru tuwa abaana baide tusomesa abaana Umaru yankoba ati Sekasimu mutabane wange yakozesa ebigambo bitya bibiri atulowooza tunageza abaana
tujakola ki jakuweza aye ntandika kumwalinaze wange natandika kumwalinaze wange yali kisere tubamwetanga Mwajuma nakiyemba najja okola nti ati nkunge n'owundi nakiyemba Mwatumu ati nze nganze bantu okutegeera nga kitufu ekyo kiri kwaka nze nkutandikisa n'ababanga ababiri yakuwa abaana batya babiri wavayo alikwaka mwenu kati alhamdulillah mutye nentandikwa ate nga teviire ku kyalo kya Busera wabula eviire ku kyalo kya Mawulu kati tandikiraawo n'omuzaire ono ali neiba w'ekyalo abantu batandikiraawo oba oliawo nabo ku kyalo ekyange nga Busera edaka ati abakulu bano kyebali kubali siriasi era eddiini lireeseemu amaanyi okusinga okulitwala eruuyi buti eyakukoba ekigambo ekyakumalamu amaanyi nokoba oti otamwogera mayina tusa eriro ekibuuzo kyombuuziza tutambula nga ku kyalo ekindi ekyematesi akati muna mumuli kutusaba abaana olowooza imwe munasobola osomesa mwabaawo nga mwe musomesa eruuyi mwe muwangalira so okuba nze okusomesa okwange mbere ndi Bwonda nasomesa Bwonda nave Bwonda nagyeteesa eyo nasomesaako emyaka nga 4 eteeso mu district ki Nananga nali awo Serere owalisi alaso nakati tujja kumalako muzaire oyo yankati mala kubonaku era sabona bwayo neinamire nakati mala kubonaku memali ati mala kubonaku nga n'abaana bali awo memali enke nti kaze nakante woki omwana era ndikobera sebo mukulu Ben Bogere Abubakari gabita emyaka 2 nga maze kubona guno n'omwaka gwampaire ku omwana nokoko inamiza kwenafuna muka mu ntandikwa y'ekimero buti awo obo tuli mu ntandikwa y'ekimero obwo Piiti yalimu abaana bameka ekisera ekyo Piiti twalimu n'abaana babiri omulenzi mulala n'omuwala yali mulala buti ngasemba akulembera n'asembye nani saba ife tetwalinga munasemba ekisera ekyo mwalinga mu babiri era asinze abasinze owokubiri abo bakubiri timwalinga mu yasembanga Kasim reporting amujanika ku mutyani asinze nasinze ku baana bameka nkweyanza ekisera ekyo ngaasinze era aba promoted era n'owokubiri aba promoted nga tuzira twayo kuba ekisera ekyo twalinga tuli mu government bona bakoze batya bona babajje bona bajje omuzaire yabona ku report ene yaba n'aba Piitu ngati omwana wange nakulembeire ayi akulembere ku baana bameka akulembere ku baana babiri edi bobanga oli ng'osomesa oteka okuba omusomesa nga wena wasomesa ng'oli creative ino era abaana tutakuba nti baana babiri abo watakumeka otaka oti out of 10 omuzaire yafunawo amaani vibe enkola yaleero bajeta vibe yafuna amaani ate kayimba mubamu okunika n'akalabiki kabanga kona kasikiza ate kyona kikonsideringira pasi makebeire emeka kyona kito ebeire emeka obwo mu Piiti bali bameka mu Piiti twalimu abaana bali 8 bali 8 bali 8 ngera mu 8 ogwo nomwali nole yasooka umalugo yampa yebayitanga nakiyemba Mwajuma yali mubalo 8 abasomesa obatolaga abasomesa mbatolaga no waife abasomesa abasinga nga basula ku kyalo kuno abalinga bajanga okuberuye ekyeyo wabatandikiza akasaala katya akasaala nabatandikiza n'emitwalo buli muntu okusinziira ku bisaala bitwalina byo yesenje entonto n'emitwalo 4 omwana omusaala oyo omusaala omwana omulala mitwalo 4 okusinziira ku kyalo nga bwetwemereire weyo oba bono sebalimi baako kaye embeera tinungi era okola oti nga bagumu tona gyobala mu baana benalina bekisa ekyo mu baana 38 benatandika nabo nakati no nayita abasomesa bange nti babageye emitwalo 3 babagana babaga 25 tulwanirire obusiramu bwa biseera si emitwalo egyo nga mingi ku baana bewali nabo titulwanirire nabanga ntandise n'abasomesa baali abasomesa 6 nze mwene n'abakunga owo 7 butinga iwe okola butaweera P1 P2 P3 overall wona nga mbaawo
esebo obutenda kubanga tuyinza ekintu kyaife kire nyuma esebo buti omwaka ogwairako wataawo omwaka ogwairako wayongera ku kibiina nayongera ku ekibiina ekyokuna okuva ku kyokusatu n'ataako ekyokuna aye akasente kasigala nga kalalaako abaali gano mu P3 n'abajja mu P4 gale abaali gano mu P3 n'abajja gale mu P4 ezira yakulumukaku wabula mweyongeramu mweyongeramu kuba wetuvanga tuva mu P3 twalina total element ey'essomero yona twalina 38 bwe tutuuka awo twaira mu baana egaali 56 esebo mweyongeraku kayo omwaka ogwairako wataawo bwe tweyongeraku omwaka ogwairako twataako ekyo benaabo twatambulanga nabo benaabo timugana kubavaako titugana kutuvaaku obanga muli mwavuiremu all of our body lyomu nti we admit as we dismiss kino kiyingizira kyafulumya obanga eri yafulime tusalaire amagezi okuba nga tuyingizaamu ekintu kyabanga kikujja buki mu maiso bwe tumukoma ku kyakumeka saawa eno tukama ku kibiina kya mukaaga bwe tubona n'abaana bameka na saawa eno tulina abaana 2 mashallah nga mukoze omulimu gw'amaanyi tukoze omulimu gw'abanange timu waaka tulinayo ni banange saawa eno twatandika ne staff natandika n'abantu baali mukaaga saawa eno staff nina abantu 12 ensasula nnungi mutemuyikirizaganya ensasula tuyikirizaganya abazaire buzibu ki bwoli kubagananga mu kumpalampala abazaire ngezaako ino okubeeta baide twateesa kuba mayiga 3 nagakola isomero bwekiri abaana n'abasomesa niba abazaire aye abazaire ojja okola oti nga luisi bakuyiyeyo kubye ensasula era nkole gano oyagaine nga sitwaki kyadino ng'oba oli awo nzimbayo olw'emyaka gyo gye tutingire nayo ensasula y'abazaire nafu nekiri kuvaako kuba nga oyagaine ng'embeera eti bweri aye ng'abaana titukola nti oba tubeeyizaayo kuba timusasula tugezaako ino okuba nga tutambula nabo olw'okuba nga tukuuma obusiraamu bwaife okuba nga bukuliragana ebiseera si ku buseera n'olwo islamic abazaire yaleeta omwana wano ng'ali kwenda omwana yega olusiramu oba oluwarabu kiki kyasobola okwogerako ng'akwagaine mu njira ngandagaine mu njira kweyanziza abazaire abaleeta n'abaana nga balina essuubi eri eisomero saawa eno twatandika n'abaana nga n'okumusomesa obusomesa yasalina abona nga tasobola kola ki kugegenyako aye n'olwaleero nina abasobola okusoma kutuba abaana yes babanga bemerera emmeri mu masaaji de basomesa obulungi bw'obusiraamu obubi bw'obusiraamu enkola ensomesa ya rasulu sallallahu alaihi wasallama kwabanga saawa eno n'abazaire saawa eno tebasobola okuba nga baneenyumikirizaamu nganze head teacher w'eisomero lya busiraamu olw'eisiramu ensonga eyindi yetwaniza okutegeera buzibu ki bwoli kwagananga kubanga okobyemu nti ensasula fees teri kubanga nnungi ey'obwa obuzibu ate gyosobola okwenumiikirizaamu n'okoba oti waira abazaire tibali kusasula aye tulina kyetwenumiikirizaamu kino ni kino ni kino nkweyanziza kyensobola okuba nga meenumiikirizaamu were galiwo obuzibu bwabwe bwe tutandikireku tibasobole kututwala ku baana era olina sukulu fees bana timulese ayi tibatusobole kututwala kuki batulekera ati baabo niwe mwene gyokubakolera iwe niwe mwene kyokukolera nze natandika niwe kale seeka niwe mwene idi so ekyo kizibu aye bo bafuireyo okuba nga batulekeire abaana okuba nga tibatutoolako kayi bala abandi abanasasula okuba nga babeesa abaana abaana baleeta abagabi babonere kubano olw'okuba nga titubeizaayo kanti saayena nje mulete sukulu fees fe bene tubeeta mu meeting asasuliraku awo zena nabanga nti mulakemerako basomesagana kale bweteka tugeze tutuuse ku lunaku olwokutaano lukulu ino mu busiraamu obwe tuweeku ekifaanani akeetereekerero oba akeetalaaka baana ku isomero nga juma kweyanziza akeetalaaka bagano kakuba nga basiraamu abeeruyi emisigiti egy'eruyi se butuweeku imaamu owange ali enzira ki nzira imaamu abaana bo n'abajeere basoma kutuba era mubamu abasoma kutuba n'owundi noona aliwo ajatusomera so ekyo akeetalaako kabaawo buli olwokutaano era gano nze nasalawo nti olwokutaano nga bawaire bagala bano bajja baba nga batuusa meseji y'obusiraamu misigiti gyegituliiraine wano masigidi umaije machete bajja basomesa masigidi Ibrahimu buseera bajja basomesa
masigidi takuwa mawumo bajja basomesa ebisakira ku masigidi birali bajja basomesa sebo ketalo mfuno obuzibu n'abasiraamu seka tuwerezeyo imamu tuwerezeyo kwa basomesa abagala banatusomesa kabagano kabanga katuta ku place okubanga efe twongeramu okubanga tuta abaana bano erimu ebanguke amasigidi no bagenda bate masigidi Nuru mosque era wona galiga aba mu mitambo gya kutuba era wona aba mu mitambo gya kutuba boti ubakachi bwoga abazaire abakali okwesiga okukuwa abaana obubaka bwensobo bwembanga ntuusa kubazaire basobola okubanga bakali kunesiga batugezeseeku batuwa omukisa babenga batuwa abaana okwongera kubaliwo bona ate ayinza okubazira bizimbe gy'abataaga saba ife tusomesa bizimbe emusomesa bizimbe osese n'okuseka ife ano tutusoma bizimbe tusoma musomesa kyasomesa akidi ekiri omwana ali kutoola ye bw'aba ali kutoola omwana kikyalagawo n'okubanga ife sandise okufulumyamu abasobola okubanga basomesa mutandise n'okufuna abaimaamu ku myaka emito egyo mwana myaka 9 ali kuba imaamu myaka 6 ali kuba shekati alijja kubanga asomesa abantu okubanga ayamba kyokuba abaana abo bazira mu nsoni ng'obugala bwange obwo obuto obuyikayemerera emberi mu bamaama baako katandika okwogera edenso ndi twasobola okuba malamu nti omusiraamu omulungi ojo osomesa obusiraamu katonda kyasooka okuteekateeka nakyo kubulamu nsonyi oteeka okuba creative mu bantu nga kyosomye nga mu busiraamu kuba obusiraamu bwaife ova buto ng'oli mu kukutiva olwo bwaba nga amaze haya nga yasoma luzungu lwerere nga nze natu omwana wange oyo nga yatuuka were murabi ekyoluwalabu nekyo ekyokuna oyinza eyo amaiso okubanga gakubuzaabuza nga yitiga mubuzaabuza ku kyali kujja okusobanga ng'asomesa mu bantu esebo oti ensonga eyini abazaire bano abakwesiga ne bakuwa abaana bubakati bwoyongera okubakuutira abazaire bano abasala okubanga bampa abaana mbakuutira obubakani buno babenga batta eisomero lyaibwe okubanga balifikisingamu obwetaavu obanga buli kwendebwamu kuba wanu tulakinga okubanga abasomesa bano tubagemerera okuva bwe twatandika nabo paka obo katonda galikola atya so bwobo bakantwali abazaire baife bwe twatandika nabo nti abaana ebyetaaga ebibanga biri kwendebwa tubaga initaimu kuba ekyo kyona kireetera omwana okuluuzinga ng'omusomesa abusomesa ali mukati muna seekyeriwa ebitabo nayo enda 96 bino ebinene kulwaki muleta saate tu kuba bubona bubakabujjayo imwe abazaire okubanga omwana omuwa ebyetaago yunifoomu yona sebe matalinga mwana omwaka mulamba okubanga azira yunifoomu kiboneka bubi aswala mu bayine niwe abanga n'abanga n'asinze oyinza omweta ati mwatumu niwe namba 1 ayinza okufanga yena tali kwetegeera sekyokubiri nti baagi manya yunifoomu yaffe tuteeka okutaa ku baagi kuba amasomero mangi gatuliire eno aye nga baagi eno yona ayinza okubanga isomero abuseera Nuru Islamic mame twaba Ihud yona eri twaba niwuma Islamic ayono ki buseera Nuru Islamic boti ekibuuzo ekindi kyenenda okubuuzaako yunifoomu eyo mugitungira hano mugula bugula yunifoomu eno nasalawo okubanga ndeeta omutunzi yaba kumpi niife bano omutunzi ali wano aligene bano okutegeera fashion yetwenda ninza osindika omuzeire nti gyatumikize yadima kutunga ku fashion ki yemwenda yetutenda aye wabanga ide bano mulaga nti ndikwenda fashion eyo yatunga okusinzira ku design yali kubona ate yabanga ife tumatalingana naka uniform kaife ka musigiti katujira ku mutambulira ku kala yo musigiti oba mwana musomi oba nse nga toli kumbona ndikubona zera nte kukwambala nga boyida bano nokuba kamera yodi nzomo ayo tusobola kubuuza nti oyo musomesa oba todagana kumbuuza olinga kulinga kati ono musomesa esebo boti awo tidibadde abeeyini kuba
kuba nze nja nagula bwa lolo ibiri nagula y'abalenzi nagula n'ey'abagala kyova Thailand muleeta y'abaawo buti awo omuzaire yasasula uniform sinema buti awo omuzaire n'abanga nkutolako emitwalo 3 emitwalo 3 omuzaire asobola okugula uniform ate nga sebo n'omutunzi ali okwo ali kweno ngaali okwo muligema bulungi abazaire buti fees mukomaga fees saayi tukoma ku mitwalo 6 eky'omukaaga nditujjala bino kyamukaaga mitwalo 6 bwangu bwakwanguyiza abazaire atunda bwambuzi ndaleete yasasula taamu 3 twanguyiza abazaire abakali kubanga batwegeitako bafuna omulaalo baide batwegeteko tutambula na bino nabo tutuuka ku kyomusanvu mitwalo 7 buti ekyomusanvu muli kusuubira kukola mutya kubanga mukali kitaawo tukaali so saa tuli kuzimba eky'omukaaga kyaife kino saa ino yona tubagezesa tubakola ki timuli kwenda bakyamukaaga bano bemuli nabo batuveeko kyova bana tuli kubagezesa babenga bafiitinga n'ekyomusanvu ekiikwida era sebe omwaka guno ndi kukobera Abubakari nti abaana bajja kukola 7 entries yes bajagikola bajagikola ali bajagikola gano ku biseera n'olwa Islamic jaba ya girobo 7 entries ey'okubiri bakola ya prime yeni ya district mfune government school mbenga mbafikisinga eyo baje bakolere kweyo ate abe nawe baba makinge era bale nabana tuka nti bano batukana sitofu kyo mwana oli mumalirivu ku nsonga doliko oli mumalirivu eno kubanja abazaire banesiganga kikwida kuzanya abuzanya abasomesa obakumutya ensonga damirundi okyesatu okusookerala akasente ak'okubasasulaako kayitira mu kiseera ekyokubiri obutakwiba ku basomesa bo abasomesa bano abandi bakuumiragana owange nze maka gange nigaluwa nabaawo era abava ku distance eyegala nasaala abafunirayo obugaali buno bugaani mu kifuba bugaani mu kifuba kwebatambulira batatuuka kikerezi Mr. David avira mawumuyire mawumubi aya anyola egaali yeyo bwire kuba bavana esaawa 3 d'obwire nga bali kusomesa pulepu nze abaana bano abokumpi bano kyenata mu bazaire bange nti bateeka okuba abaana bano bwe tubasibula ku saawa 11 ku saawa endala baira bano babe gano paka saawa 3 nga bali kusoma ayo omusaadde oyo Mr. David mweranze ni Madam Sandra ni Mr. Shakimu bava Busakira aye bagezaako ino okuba nga bakuuma kitubongera mu sente kitukola ki aye tutegeeragana era naye bangana kitani mu bazaire nti muna bana ababaawo ku extra time tubatemu omutwalo gw'esente era tuyigizaganya n'abazaire era babanga bakigula babanga babaga deni buno obwana buno obutatuukana bibiina bino byakuba mu extra time P1 P2 paka gansi nasali nze ni Seka Jamali tubana mu musigiti kusomesa Luwalabu muba mu musigiti tuba mu musigiti muli babasomesa Luwalabu yasalina hadisi kyoko baakaana ka P1 P2 kasobola okubaako nikyokogera wano ku biseera n'okugama school tulina buli kumpi tuyinza obwetesa kasoma mukuwana akasula waire kana sale kaliwo tuyinza okafuna swale nga abaana alemererwa ekikola Kasimu Abakali Kasimu ekiriwo tikiriza muto ife kamera eriwo ife kamera inshallah kaita tutambula kati kambuzeeku abaana muzaire ayinza okuba atya nti ndikuwulira Kasimu abaana aba Jennifer aba Josephine Annette Susan tibayikirizibwa wano sebo bayikirizibwa era ne guno omwaka 2025 ndina abaana n'abatali basiraamu era abazaire beda babatuwa ati nze abaana bange tenabalengera mu kiti musomesa oluzungu timwerereza musomesa Oluwalabu timukola mutya ate eriyo nababona kuko abantu nga mugira okusomesa kale akaana kasomesa Oluwalabu kale kasomesa Oluganda kale kasomesa Oluzungu mukikola mutya edo sabadi bansuula kuvunula tafsiri Qur'ani nakanti soke owe kubanga tiwegonge nadi okuzibira tamu eyo okubiri ewe nga batuwaire dani nga batuwaire dani batulete okujja okola nti nga batuwaire Anthony Mugoya
yena ali kuno akujo kandi nga batuwaire wako Ian yena ali kuno so eisomero lyabanga lyo litwala buliwo banga olijumire tuwe butuwe wa mwana tutimukyusa idini wabala tumufixinga moto tewava kukulwachi wotwachi omwana yesebo buti abagala bavala batya abawala bavala ekitete bakyama kuno maleyi right gundi right green kabana kajiri babu ka right pink oyamba mwana muwala balina okwebikira kuba isomero lya Busiramu buti aneti yebikirira mwayikirizagana aneti yena sebo yebikirira mumuzere tani gati omwana ngula mwebikiriza era wabanga amulese muri requirements ede isomero ndi musomera wabatasomera kusoma nakana muna ayone kiza nife amateeka gano ati kuba nasomekeza kutawhidi ebuyemba nzenti abanga nago sokera zabuzibu ati era nsaswire ni uniform yata kunika akakaya nakakaya kabeta kajiri babu era bwabanga ekisere kyo ngazira afunanga ku ekireso kye yetanga ku bwanonya anga sente da uniform ate abaana b'obulenzi batabani bange bakola batya batabana b'obulenzi bambala enkofira ku mutwe nesokerwaku ekyokubiri bayambala esaati era yala ekipinki entalabusedde baditya buli omu avala yange yo bekyoba eyo option twagibalekera kayita abanga atere ku nkofira asobola okutaako eyange asobola otakunga yaba takunga nze yange era aba musomi kuba era batere ku nkofira kayita abanga tatere ku sempewo omuboni omulungi tuli wano ku isomero lya Buseera Noor Islamic Nursery Primary School. Eisomero lirino wano tuli ku luguudo kwene eisomero ekirungi kyalyo liri ku luguudo kerere yemulikulira inuma abo baana ate abandi baana babataka era basomi bakukolaki eisomero lyetoloire amaka omusaada ye bateekateeka isomero irungi liri ku luguudo kwene tekukalubiriza mwana ngatekayo omwana aida kutuka kayo omutindize rugendo kwekirira mu kibali oba kujeyo ku luguudo kwene era ku luguudo kwene kwe mungaba muri kubona